Assalomu alaykum подписчиклар. Башланган хайырлы болсын достар. Сатып берерге рекламага жентара келип турду. 2015 иштеп чыгарган экспорт вариант дейді. Баллонга келсек, баллары таза. Үчүн баллонду көрсөтсөң, таза баллонду таза деп көрсөтсөм, расход жок деп атырганда. Абсолютно родной деп атыр машинамыз. Биринчи пайсам, экинчи пайсам люкс кондиционер. Нелер жок, люклар жок. Механик коробка, кондиционер менен бери иштеп турду достар. Рөлдөр көтөрүлүп түшүрүлөдү. Нече мың өрт тұр үйде? 200 мың өрт тұрыпты дейді достар. Бұл машинамызға бартер автокредит бар. Азырақ етер етсіме қарашынан тұрады. Мына метан газлары, аккумулятор, чөпке біліп тұрыпты достар. Бартер бар, автокредит бар. Азырақ етер етсіме қарашынан тұрады достар. Бұның бағасы 95-тен келішілерді қайтылады деп отыр. Қатып қалған баға емес. Konuşuyor çok. ...2015 yıl 95 milyon so'm qaytalanib kelishadi. Absolutно родной bir tomchi kiroz ko'p deydi. Stansiya bilasizlar, app kitasizlar, teshkirasi bo'lsa. Kim kanalga yangi bo'lsa obuna bo'linglar. Like bosinglar, videolar o'tkazaveraman. Bu uchun qimmatroq aytib tursa, deyton bo'lsa, qatib qolgan baho emas, qaytaladi bo'lsa. Kommentarga yazıp turibdi, qimmat, bunday qaytiladi, satılib turibdi. Bundan boshqa mashinalarimiz ham bor. Telefonlarimiz 94 149 44 14 raqamga telefon Telegram, WhatsApp bor. Musafirda yurgan orqaga chiqsanglar bo'ladi. 24 soat ishlab turibdi. Telefon nu savollarınız bo'ladigan bo'lsa, qancha vaqt turadigan pullarınız falan so'm turib beringlar deydigan bo'lsa, bemalol qachib so'ravinglar dostlar. Hech nesi yo'q, bu bozor bu. Qaytiladi, kelishadi, beriladi. Şurada videoni yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'lsin. Shunday mashinalar bo'lsa, naq pulga sotib olamiz, sotib ham beramiz. Shunday xizmatlar yo'q. Bemalol qachib, xudo xolasa bog'lanaverasizlar. Kommentarga yozinglar. Bo'ladigan bo'lsa, mashinalarimiz javob beraman. Telefon nomerini tashiyman.